ngasi amu ada vlog ama pudna lakchari ngasi ki vlog se di koi Diwali ki ko dum shopping khara sum challi ne ba ko kai jam na budi natte do khara sum kai lei bai na yeng minar se myam ado di chalasi kurang wai video tu mayam agi se agi Diwali ki shopping tawre agi Diwali ki shopping ni sina agi nupa ni mayam ko shopping lo re hoji yum da amuk halani mayam shopping lo re ko hoji halle ko hoji chalani yum do ra jeng halaki kai ki le ba do mayam surong pas da ko kai no khara yoli ai na ko khoi decoration ki pot kai ka pot gumba kai gumba yam yol lam ya ko do lei ga na kum thar ya ba ko lei sum khara mi yeng ga na ko do hena phajaba yaw de do ka magi price yam tang hai ya ba ko do de sum direct re do apam sum yaw do ba ko aduna yenga lake mayam sum yengo phajaba yengo mayam ai hale ko asine gila Diwali decoration gi damak ta khar sum lai ria ko ado ngasi do angang do school da thawma ga khoi chatpani ya bazar da adona ma school halam dai matam jawrai ne ko jam lai raktre se khara lai re do se asigi lai je mala se asigi chani kha lai re decoration gi damak da sigi je ado sigi se na mayam chana ba thakna bani ko asidi engani ngai lite kai mta se chana ba thakna ba kai besan hawai soybean UV kai ka adu manani ada sena sum chana ba thakna ba namkin kai ka face wash ama leire ado ata su pare sini mayam ado hojik ta lak pani na ware ado ai amuk chak thong rake ha ajo rias din ore mayam hojik to ko ai khoi do imanabi magi um da siana ko mapan da ko achapot khar lai na da muk ta lai achapot khar lai ra ga puja me ado ai ga mu chatlas ti te do ba yang se mayam hai mayam ngasi do ai khoi imanabi magi um da chatoi ni ba ko ma do manipur gi ni mayam ado mayam ajora ga moi mayum jora yang halake mayam khangna ba yaw bre ngo egi viewers manipur gi yaw ba tara ga di ado mayam chanasi hojik mayam khoi yore ba imanabi um da do ma do ma pan chatlambe ado ko ji ngai ri niki se niki ni ngo mayam khang brai na hai to niki hai bol hai to niki hai ikai gre ma ai chanu pa di kai de ngo rias hai to sige nga to hi akoi ngai ri mama ngai ri hojik yoraktri Diwali jawre adona idea decoration khara tawge tori ba maya decoration tawbai damak ta pochei puna ma ready hoire ado maya bai sum yang halake kama ga bai taw bai na sumai tabo dia se mayam hojik kan jam chatnari bani am ko maron lon base ko adona aina sigi sem ba sigi lu mayam loina tongan na lei bani am ko ado leiraga emsil la sigi loi napsalini ado color tawrani ado ga design tawrani se mon light sem ba hogale hojik Diwali gi heng dia ka than ya thajani am plant makha ka ka thamni se ado mayam next day ai
नहीं हुआ Finally मैम दिवाली नुमित ओइरे अदो आई हजिक डेकोरेशन अमुक तौरनी युमगी कैका मंदिर कैका सम सजाइरनी दिवाली नुमित नतेको दिवाली की नोंगो मांगदनिको नोम मैम हदकी रंगोली से मपा मचाना होने सारे दोने सारे होनी रियान रियान ज्यादा नहीं डालना है खराब हो जाएगा करिएगा रियांस का इधर देखो हाय आप ऊपर वाली खाती है अंदर आना रेडी मैं आप कोई लाए हाइरु कट पगी रेडी तो खत ले हुजिक पूजा से हंसी मानो ने तो रनी मम्मी हायो करा नंग मम्मी हाइरो ngasi puja se Dora na tauni मैं आप ने मंग जिंग kari wai khangau chalaga puja लक्ष्मी कौदरो में मैं आप ने जिंग ए भगवान ऐसे जिंग ya siguro pasang mo bukai sang bagay तीन लो hajar mo pisado hapsal lo 101 টাকা ka hapsal 101 টাকা daw mo duga share tawrake yengalake ado yengasiko sini meyam ngasai mapa majana sagi da rongoli do adoni sigana meyam laigi dum khara ngamjaba sum khara sum katle ado agarbati kai kakki loina chakna loi mayam sinai gi mandir ni samai to naina decoration tawre do siga sum hayu kari kakna mayam mathak siga di akhoi katfam do lei dabani na ko makha siga sum tawre aba kaja samai sum katle hayu kari kakko
Sigana ma'am. Ay balcony ni. Balcony. Makana ma'am, yung uno. Bom thana rita sila makada. Idea. भैया हैप्पी दिवाली। दीदी कहाँ है? पूजा हो गया? पूजा हो गया? बात कर रहे फोन आ रखा है। ओ ये दिवाली के दिन क्या कर रही है? दो बच्चे थे उनके। दिवाली के दिन क्या कर रही है? खाना आजा। बना रही हूँ। क्या बना रहे हो? ये मित्तल वाली फ्रेंड से बात कर रही हूँ। क्या सब्जी बनाया? ये देखो सब्जी कढ़ाई की शक्ल देखो। देखो कद्दू मैम, बना है। दिवाली निमित्त में दिवाली के दिन रेबिका दिवाली के दिन कद्दू बना रही है दीदी। पनीर बना दिया, आटा गूंथ रहे हैं। हैप्पी दिवाली। कौन है? ये बचपन की दोस्त मित्तल की। अच्छा मित्तल से बहुत। ओ हाँ कैसे? Em mặc khá thật xí. हनी हाय करो, हाय। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप फोड़ो पटाखा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली में हैप्पी दिवाली। मेरी प्यारी दीदी, हाय। हैप्पी दिवाली बोलो दीदी हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी